блогеро ответшапаку ответбозака бас кинен, байни хитон ковукувака бас кинен, тона наковен. Адам блогеро мана чашм дидан надорам манда. Любой намуд видео дорам амид видеои ними хажду пажду раҳи рӯ болои гуфтуга по деволу таи девол ҳама чӣ доранд. Интернети пак чашми дидан надорам ана. 6-7 сол мешавад ки дар ҳамин интернет канал мекушам, каналома жалб мезананд, удалид мекунанд, медузанд. Канали пешиданги мони канале ки оли 22000 подписчик шуда буд, ко видеома мепафтам. Ами дина ами канала удалид кардам, дина паре тоист, дина паре. Хид ай хид. Се видеомда жалб задиян, думи бадум жалб омадай каналам ахкам кардам. Якум видеош видео барои Фаластин гуфта, ами хея ном буд. номи видео ҳам хеле сонда буд барои Фаластин. Дар видео агар дар ёдтон боша ман муроҷиат карда будам дар блогерои тоҷик ва гуфта будам ки як муддат ами историётон дар рақсу бозию тӯю маъракатона намонен тӯи хаднатӯи аста будам. Барои ҳамин қагап кадом блогере дар сах расида гирифтан видеошона удалид чиша жалб задиян видео удалид шуд. Дуюм видео удалид шуд. Дар як видео гуфтагим ки блогеро ответшапаку ответбозака бас кинен, байни хитон ковукувака бас кинен, тона наковен. Иҷа шахая овоз мон оли мардум нагӯян истиболи гап безе гуфти. Дуюмаш барои ҳамин қа удалид шуд. Сеюм видеое ки удалид шуд, сеюм видео удалид шудаги ҳамин доруои ҳамин корхонаама реклама кардагим дар ҳамуҷа. Пад ама ами блогеро дар дарини интернет дору пору то базеш то аму таҳпушу маҳпуша реклама мекуна. Пад ами ютуб на удалидш мекуна на ҳичи. Канали мо пад ами ду дона дорура реклама кардан гирифт удалидш карду. И ютуб правилаш ами хебда видео тами се та жалб бисёр мегирифтен. Агар се видео жалб мешдай каналот маҳкам мешдай. Ман ами ютуба ё намефаҳмум умуманда, ё ки пад ами блогеро мана чашм дидан надоранд умуманда, ё ҳамин рожаи мана ҳамин ютуб нақс надид ки надид. Ман намедонам барои чӣ. Дига одамо каналошон миллион да мехеза любой намуд видео дорам ами видеои ними хажду пажду раҳи рӯ болои гуфтуга по деволу таи девол ҳама чӣ доранд. На жалб мегиранд, на ютуб удалидшон мекунанд, на ҳичи. Ман нафаҳмидум ами системаи интернета нафаҳмидум. Эй интернет ҳатман дар ту чӣ бадӣ кардам? Чӣ зарари ба расидаё? Хулоса бародарои азиз канал рафт.